Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ini akan sempurna pengalat Ta'ala yang kaya dibakalati dunia yang masih pengalat Ta'ala. Bila benar kurangi pengalat Ta'ala sampai surat Taslim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar ila Esinna tumasapati sampai di mana Ta'ala tumasapati tubuh pada taubat ilo ismala Ta'ala taubatan nasuha atau taubat tunggang ya ada yang kada pada taubat nasuha. Kurang cerita berusaha mengenai di ayat ini dipasarkan pemerintah Nabi Daud alaihissalam diwaktunna disuruh bangun masjid ritallai Masjidil Aqsa sampai di Palestina, masjid pertama. Waktunna diperintah pemerintah Nabi Daud dijalurkan tanah nairu tanah atau kabireke ritallai nasuha. Sabay itu harus tanay numbrik jaluk kung alataan agar na mamuro na nagidaw doon ang suha. Di Tuhan na rupaan. Nilaw hindi na melo. Jadi pekko ni jarana bati na nagidaw puyo ibarakwang manginabalo di. At tiliran ni Dwi. Kali ko ito 10 juta. Ay euro bali 10 juta. 10 pa 4 juta. Umpamanya ya, malah kita dapat. Nah 10 juta ribu. Ay euro 10 pa 4. Kundi pa rin na budget yun. Ganda dipende ko 10 pa juta. Walhasil yang nganto na padukuma pamulsa Nabi Daud, ganda 10 pa juta mangulo si Pemang. Ganda ni Miku 10 juta. Ay euro baru 10 juta. 10 juta umpamanya. Oh, begitu ini. Lo ni boleh diambil, apa boleh buatnya itu harus tanya di jalur ini. Terpaksa yundur si makanya ko mapatutup balik apa ganda si Miku. Alhasil ganda si Dwi ng 10 juta umpamanya, ngikatin rewa. Ganda si Dwi ko, tiaga 10 juta, di pulo bago 10 juta. Bening kapang ini mapakiring-kiring ang kanin. Kucapo aja na. Tapi Nabi Daud, Nabi na pumalata. Siapa sih pada kuliah 10 juta? 25 juta. Pakurmat terus. Nalang berusaha pangluta Nabi Daud paden na iro na pau terakhir nasaba apa tiruak kore di Allah Ta'ala iro ditallai na suha manipi aga na nipi na initay suruga ilalan na suruga angka istana temaka kesina magkutani magkutani na suha niga istana iro
sebenarnya tanam, tapi ini jadi belum mageran tanam, ay dia jahat. Walhasil masadin na iro, nokti pangurusan na daw, o tira na iro yang tangi daw. Mana tak panokti ka na, di pa na ganna tuwiku. O tira bawan na, di pa na ganna. O tira ka, nasaba, malak tayo pangukti na, atau panokti kita uwe. Beda tu, kung magkadalit pagi may, ay, aja mo lipang. Ajen tu. Tapi kung magkailit, pagi may jolo, kung ka jolo, nang tututin na. Tingin mata, menurut itu kung magpalipang. Kalau ka jolo na, pa ko panta, tutay kung ka jolo. Yung pini, nadepa po naganna duiku, aja na ito duwi mo ala ni lesu. Lokka nung itaro tani, ukuro ni siyaga, mitari mo paraluang, ukuro ni ala ni. Wah, mana kata ko berubah lagi? Berubah. Agak ni nanay tani onron na. Nariko bangun ni masigi, padahal kanyero to matabba. Bangun ni masigi nang kani napagsadya ni kung Allah Ta'ala, istana ilalan na suruga. Gangkan na nakpirabaw ni tanana, dena na lumalalli. Alamanan ni siyagi mo perlu ngukuro ni. Siyagi sakka na masigi mo bangun, ngukuro ni bawang. Itu duwi mo alan kemang. Dek na wero malagi. Gangkan na purana na iro, melotoba ni matappa to ni lori pangurutan na gidawot. Hanya masom palori kung Allah Ta'ala. Iye na ron abadika kung Allah Ta'ala. Maskara singin na tumatappa pada toba ko pada toha toba na pangurutan na pada toha toba na nasuha. Iro na to kapire. Ni sukurula desi kay tanata nung masigi. Muli nagagawa ng parata lagi. Asalang ka na tanata memberi masjid ay mompas kadang ini nagagaling bendeng yo di makadayan lo ni mati magasi tak kesediaan pengalama. Jadi hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, hukum ala gambaran maskara iro bangunnya masjid merupakan mukaffiratus dzunub, pengampung dosa. Dia ada kira-kira mahal na tumabatu itapu atata Mahal na tumabatu, melo yogi atas tahu. Dari hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Jantinna pung Allah Ta'ala asa rabbukum ayyukaffira ankum. Mamuare bare pung Allah Ta'ala naluluremanengi sininna dosa-dosamu wa yudkhilakum jannatin tajri napatama ki suruga. Iru suruga malari dua tellu salo ilalanna. Coba bayangkan, kamara tak malari itu terus salu. Kung Allah Ta'ala harus janji. Nah ini rupa tahu kung Allah Ta'ala mah janji biasa, dia diperhatikan. Tapi nariko tahu janji. Insyaallah yang ngurus mereka ini 45 juta. Oh, nagang kamu lagi. Tapi itu nggak dekat medimu. 45 juta, cek deh nih. Padahal dia semua tuh dibotek. Tapi kung Allah Ta'ala makarai ini madodo. Jantina kung Allah Ta'ala kamarata malari dua telu salo. Aja maka dua telu salo. Kung ka kamarata tiaga kamar ang kamana wisi na ang kamar manding na wi nyamuk pa. Apalagi nari kung ka kolam renang tenganan. Oleh tingkat telu na tulupon nono po nyamuk pa putu-putu. Tingiro kolam renang dua telu salo aja siap kung Allah Ta'ala. Ya dampung ini sesatan. Ayat yang dalam nawan ni bahagian kedua nasu najita wa awsatuha maghfiratullah. Masa makada kita awal na bagi telu najita. Wani pertama sampai wani 10 rahmatullah. Wani 10 sekali latu wani masapul ma-20 maghfiratullah. Iya nai wani 10 na sekali latu wani ma-20 na. Nonroi kung Allah Ta'ala patak bolo-bolo ya dampenna. Ini toman di rupa tahu ini tolong milotoba di kung Allah Ta'ala. Jadi kung Allah Ta'ala de nagaw bawa kiegana lalo kung Allah Ta'ala nalorat kitoba tapi itomi ha. De tolok toba. Napas kadiangan di beberapa alat untuk menghapuskan dosa. Ini itomi de tolok tigaw. Jadi ini yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi harus ditelaah dia tinggi dosa.
Iya dosa nak dampung Allah Ta'ala yang nanti dosa-dosa becu Sementara dosa-dosa batuan wading nak dampung narik pun nanti bawa itu bak di Allah Ta'ala. Ero istighfar beramak kedetik. Jadi dari pegau ki dosa atau istighfar nasti ang kamero dosa tadi pura istik. Pura diledak. Ditutup ni. Tapi toba insyaallah nasusuk mi matoi. De matoni gak. Jadi ero narik pegau ki atas salam biasa yang kalingan narampe de riwayat. Maka dia itu malaikat angkai ria tahu berkuasa lori adio. Malaikat rakib berkuasa lori malaikat atid. Rakib catat amal kebaikan, atid catat amal keburukan. Jadi narik pegau de setawin langsung ina catat. Sek di deceng 10 pamalekna. Itu narik bodoh sari pegau. Makutan malaikat atid magi tu rakib dicatat aja jolo mencatat. Aja jolo. Saja ni gangkan na 6 jam. Nariko pura 6 jam na narampe tako na puade astagfirullah aja usahatai. Itu gere. Wah luar biasa tuh ngapamantin ng Allah Ta'ala. Na hindi kutu pagap pegaw. Kutu pagap puade astagfirullah nariko pura kita salah. Na merupakan ipalolo. Jadi nariko narate ni 6 jam nade na pede na puade iru. Napa ni musata tapi cek di moto jak moki. Luar biasa cerita Allah Ta'ala. Ia nama Nabi saya ayuhannas tubu ila Allah fa inni atubu ilaihi fil yaumi yatamarra. Inna rupa tawe pada toba kuli Allah Ta'ala karena majapuna iya. Toba ka istighfar ka minimal wis kasirat ilalanna tasitoi. Ero persoalannya sengi toba. Tadi mah toba tatungeng pada tahun nang toba tenan Tuhan. Ada beberapa persyaratan. Yang pertama dari pegau ki atas salam, dari toba ki sengalena langsung ini tetang, dari langsung ini welai disalai. Apa dari toba ki atas salam tadi pegau tanya tauba senang. Tanya. Yang kedua disesuaikan ni ale. Masa ale tawinul lenar tau pegau. Mana kau ping pegau bangsa ni ye? Ditetikan ni way mata. Paangkat tahu. Paja ni sa payana tapi nala kebanggaan ni. Nalay kebanggaan. Kung ka nanita na muda. Minum umpamanya minum. Ay anak muda utala ko. Iya riolo. Tanya botol upake jarige. Ay di na toba iya. Pura ni dilatang kung Allah Ta'ala na pau si memang. Kaya ko toba kaya aja na ripawi. Wah, nacarita tuh, nacarita mana na iya riolo aja pakalan sinin na nasa pura mana ni pegaw. Ay, no ki mana ni tema malikahe. De na toba na sunyi. Nala kebanggaan. Tapi nari ko toba tong itu sebab ngalai pakara-kara tu ipatati ko ay mata. Wih, de nulle na di tahu pegaw ni. Ina rias ni sebab ngalai. Jadi hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, yang ketiga syaratnya mak janji ni Allah Ta'ala pura dena na rewa pemeng pada Tuhan abancinna yak tiam matang ilalan narana. Nape kalimat wakta. Jadi hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Eko yang keempat syaratnya, eko berhubungan ibadat tarupa tahu harus berhubungan di bawah tahu engkau yang benar salah. Ku persoalan benda pura no sandala na tahu ye pan ada buang Allah Ta'ala. Eko pura ni toba ide na tahu minno sandala. Kemudian itu senyalita, detona tolong minus agak senang isalai ero, yang keempat ipalisi sandala na tawe. Kau balik sana, Ustaz, nabun nyo di sandala. Ini yang memang. Daripada salat daripada tarupata juga ki melo adampeng ki adampeng ka. Kau ni cara Ustaz, nanti nolong melo adampeng ki. Eko boleh melo dampeng nade melo dampeng di urusan nam di Allah Ta'ala. Tidak ada maaf bagimu, tidak segampang itu dia salah dan yang kalimat pakor. Pada dia lu makasih nari ko depan lo dampeng saya dampeng memang ni. Makasih motor geng.
Kong katulog kami lo dampong, agari kong, nala di, silog ko kami lo dampo, biningi di lo dampo, dewa dampong ko. Kasi matoer pa na dampong mo ki, tabilat di pikasin na, miya dampong sa aga. Masa biasa iwangi, samparato ni ngerangi walu pahay iya. Iya naro kami ng matandar di sini pengalaman. Kaya diri yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Pak dia satu tu ang katawa ay tidak ada mga bagimu, opo pi matur sulimundri, makara-kara, bahaya. Anu cek bawang tanah sipala bawang opo si sulimundri, olo tama ki suruga iya siro tanah sipala gala-gala ki. Ipong kawating selesai ka kulino selesai ka memang di maka rezeki na masuk ke sulimundri na pengelasaan luar biasa. Atau kira-kira di mana matahari kejengkal dari kepala. Wah luar biasa pelana. Napa sih rului ya si karakaran persoalan cek bawang. Ini si palalu, ini si pahala lagi. Maka insya Allah tadi mencoba rupa tahu yang kumapapur. Jadi kahara lalu dek na talima toba tak ini tonga manibawa rupa tadi tolok melo toba. Lori pengalah Ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam unro ajarinana lori ummakna pura min lori pengalah Ta'ala. Tepoge ummaku puang dipalatukan dari malaikat Muhammad iro toba na tamu ditarimai siulang melok na mate. Akhirnya ditawi aja lalu kecil. Dega tamat ruga ummakku dari siulang lo na mate diterima toba na. Mengurus si malaikat daripada si makro pada Muhammad satu tu pintu tobat lori atamu sini gulok na mate. Kadis nabi tai dek panulai malaikat dek pakasi nulai. Sedangkan rikurangi si Muhammad diterima tobat na atam umatmu riolo segena nanti tu meluk na mate. Kadis nabi tai dek panulai tama suruh kasi umatku matappai gele paj matappar ya rawenge matappar ya rewenge paj matappar gele jainare ko siesto milo na mate na dene ri tarima toba na ai de nule tamak suruga kati ko kani pone itarime toba na umatmu ariko angkan na nyawana ri ustukna ai de pa angkan na bobuana de pa. Jadi hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah, gangkan na balik na aruna, gangkan na tenggurukan. Rampai Nabi Inna Allah Azza wa Jalla yaqbalu taubat al-abdi ma lam yugharrir. Ditarime toba na atanna, ditarime toba na majappu pungalah Ta'ala na tarime toba na atanna, si pungade naratte si gorokna. Moni galak na. Jadi ero akan na Muhammad narik poyero nyawana. Ay para isinyawa mapamula yaw. Kamu to mato episode na bagaimana nyawa jauh. Ay ko angkan na biti itarima toba ta. Angkan na babu itarima mo pa. Ari ko angkan ko tanggoroka dene tarimi. Moni ni galak. Oppo ni rodi dari tarimi ka tutu ni pitu toba. Nasa oppo moni ni galak ay ripitan ni tawe angkai onron na matuk non roy. Yenaru watuna raja Fir'aun tallam maniokku tati ipatallam maniku pungalatal nappai gora amantu bi rabbi Musa wa Harun matappa tona lawhi wanna Musa dan ya Harun akhirnya malaikat Jibril istana na yeriku umuru nappa kolo toba ipatalla isa yurunna mat dede kahime toba makkotoni waktu lera panganna. Jadi naris ko angka tau koram melo toba naris ko cemoni ni galaga de naris tarime. Siapa lamsa istana yaris ko umuru. Dek mana mu pakai toba naigana pintu-pintu tobat wati nasabari yang puni dosamu dek mana cek di mana? Monroy. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Na pengalah Ta'ala nak dampeng isinin na dosa na atanna mo mahaga batuana. Angka jadi nabi tuna nabista. Jadi kalolo kita pupa. Alhamdulillah di kalolo tak biasa. Ia kalolo zaman na penggali kubur, pakai kubur, tapi dia pada mandra. Ero mandra, eko mati tahu loke nak kira kubur pada mile lemah. Ia tu si penggali kubur waktu nabista, ia pernah ke kubur, nari kubur lemah tahu. Apa tu si loke ke kubur nah.
Isi sari si mantra. Jenari kongka to mate lokatoni lokomat jadi pengantara lokato jadi nak ai. Aga to sama lokatai. Oh, nalai kacinna. Kacinna to mate lokato sinala le na pari olo yang lote itu kacito mate. Wong ngaramo ko to nana kongka to mate. Kalau dia pati awona, angka kacinna lo yala. Ia pati dia junna, angka to kacinna pamagai. Pero to moto di pagari ibalu kolor biasa. Yaro kacine bu sulara puru. Mako pwede nag-aaga. At pariyalin bukan ng paripasang. Nagamangkaliyan seperti magpapuro. Jadi ito si Rojaman na narikong katumate na kahit ito si kupuro na tumate na inapa nala kasin na. Nalay kasin na. Ang kanasi iwat to iyero matele anak magkundray adike. Anak baru ilas. Adike wo. Magalo, makasih. Tanna mate, pura di lemah. Lokai na kait kupuru na. Wah, luar biasa tuh nih. Na kait kupuru na. Pada biasanya nalay kacing na. Pura nala kacing na. Angke setangi mabisik. Setangi nala ko tempat. Anak muda. Mati ni biasa pura makdutin na tolak mentah-mentah ko. Matulak ko dihati mo at utay dihati. Jadi bu, Pak kung kebijakan kung kemak utay na rin kulisan sinaga mana jalalo itulay pamapatik nyawana. Ya semakada agak sana cinta ditolak dukung bertindak. Bahaya lah itu. Kulisan kada umaga mana makasimo pakapalaporan aja na dipaw. Iya diasa pura mo utay na natolak ko maki karaway siya aja kacinna mi muala. Nanapa tu mate na pada mo tu narik ko mate. Pada mo tu nakarawi pilih na. Makin na pilih na yawa-yawa si Cete. Apa nono si yawa-yawa si Cete. Gangkan na yawa di kaliyawa. Terjadi tegangan magano. Makin na mukarawa bawa mi gawi. Segeri batina si tangi mau pengaruh. Eko yawana kuburu macika pendre mapindre. Bahaya. Singkat cerita na gauli wiro makkunrairo. Wah luar biasa tuwonga to sana kalulu. Walhasil purana na gauli na ulena pengalatala matta iro atau mati. Anak muda. Onnannya pura na risamne mapacci ni tubuhku makukuy ajum nuka ka negara-negara iko. Kamu harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nang kalingan ay tede mapatan ni matteru na lamma magatti na inapalari mangolori na dita. Suron Allah Ta'ala ang kamu pagalalang na dampang dosaku. Aga dosamu masiri ka paus. Aga dosamu masiri lada ka surna Allah Ta'ala. Maga batuan na dosamu tega batuan langit na tanay. Ay batuan mo bisurun Allah Ta'ala. Aga je masiri ka paus. Apa ini masih kau pawi? Tega maluan na iya tasi dosamu ni maluan pina iya tasi agami masih bila dekat. Tu? Itu apa dia pawi? Nanti memperkosa mayat. Astagfirullah. Iya orang lagi tanah pongka to polena ajak nama karanteleng kafir lagi na pakalepi. Tapi ya unangnya macela mabarat apa lagi taasuk kok. Liwat tonga do sana ini. Liwat do sana. Ate kok siapa to turuni pancalana pengalatala na natuka. Aga na lari na rukan lolo di tengana padang pasir. Napasuju irupanna mangolori pengalatala puang. Wisa kawitan na tamaka rajana dosaku. Tapi upahan makada na iya dampet po lebih ti rajana. Apa suci itu panar di tanah. Ada rinna atanna ya coba itu mentung meninggalin pungalat ala. Nautus malaikat lori nabi saya Muhammad. Manang kamu tolai itu meru itu bana tani ko madam po itu sana tahu pungalat ala madam po itu sana pungalat ala itu kamu sampai. Aseran yang sona aseran waninya dengan kana patok pengimuluna. Isapa nabi ta macene daruntu ni tuju.
Dena pura nakka ulunna. Toba bawa berkung Allah Ta'ala. Anak muda, patokon ni ulung. Kita ini toba berkung Allah Ta'ala. Kita terima telingana mas pada terima toba na buat kalimat la ilaha illallah. Mas taruto ni mati paasiran yang sunam terwoni na din kanan. Masya Allah. Waktu nalap punyawanan kali mereka ay malay. Naluturan ni lori Allah mereka ay murus jenazahnya padahal dosanya pemakan aja. Wah luar biasa. Panai ku dibandingkan dosa tani dia. Tapi yang penting milok itu tobat. Ku caran, aku makukun minum di 10 botol, baca asisana botol. Aku baca asisana botol, baca arwa botol. Aku makukun arwa botol, baca pituna botol. Narap aja, nari puluh tu membuki tu batu untungan. Pamakanya kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lawak taktum hatta tabaluga hatayakumus sama summa tubatum lata'alallahu alaikum. Bendengnya pada pegau kudo satu menang kangkan na yero dosamu si penuh langi summa tubatum na inapatobaku lata'alallahu alaikum. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Ini sungang niatan na ibu Allah Ta'ala itu tuba-toba narimakon na naruh. Malang pertama penuh dengan ampunan yaitu malang 11 sampai malang 20. Pamigai istighfar Allah Ta'ala. Kita yakinkan makada makukui pura kat tegok dosa. Yakinkan makada pura dekau tegawi. Melo nak tatangi dan nya dekau melo tegau bimang. Memuari nak tampuang ini sini na dosa kat Allah Ta'ala. Angka di sini na purikul Allah Ta'ala. Angka atas salah na purikul iya. Ilo adam pukang mega. Subhanallah wa bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa ila taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.